Evo, dragi prijatelji, u vožnji sam, vozim od Neuma prema Rijeci uz Jadransko more i danas bi želio da nas sve nekako možda naučim jednom političkom postupku kako formirati stav, politički javni stav naroda, cijelog naroda, da bi narod mogao promijeniti svoju situaciju iz bezizlaznog položaja na bolje, da izađe iz određene iz začaranog kruga, da izađe iz teške bezizlazne situacije u ono što nazivamo rješenjem. Znači, mi, Bosna i Hercegovina, smo sada u jednoj teškom začaranom krugu, u jednoj teškoj bezizlaznoj situaciji gdje ne vidimo rješenje, to jest vidimo mi rješenje, znamo mi šta nama treba, treba nama jedinstvo, treba nam dobar život, treba nama dobra država, uređena, funkcionalna, gdje smo svi složni, gdje smo svi ujedinjeni, gdje smo svi prijatelji, gdje smo jedni drugima prijatelji, a ne neprijatelji. Znači, znamo mi šta je rješenje, šta nama treba, ali ne možemo to da ostvarimo, ne možemo da izađemo iz tog začaranog kruga podjela, iz te bezizlazne situacije podjela gdje kad neko krene da uspostavi rješenje, odmah ga poklope da je to nemoguće, da to se ne može, da je to Dejtonski sporazum potpisan, da je to zakapareno, a nije. Znamo da je to privremeni mirovni sporazum, znači privremeni okvirni sporazum koji je potpisala Bosna i Hercegovina sa državama uključenim u agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a to su bile Srbija i Hrvatska. E sad, da bi čovjek promijenio stanje, on mora krenuti od sebe. Recimo, ako želiš da odvadiš djecu ili nekoga od neke ljude od alkoholizma, da ih odučiš od loših navika, ne možeš ti kao alkoholičar podučavati ljude da je alkohol, da je konzumiranje alkohola loša stvar ili droge. Znači, moraš sebe dovesti u jednu čistu situaciju gdje ti kao čist i moralan čovjek, dakle u slučaju da mi kao moralan narod želimo promijeniti situaciju. Ali obzirom da mi, evo, jutros mi je povod za ovaj video je bio sljedeći. Jutros mi je prijateljica poslala link u kojem se vidi kako Alija Izetbegović na Bošnjačkom saboru 1993. godine nagovještava podjelu Bosne i Hercegovine, transformaciju Bosne i Hercegovine, znači suverene i nezavisne jedinstvene države Bosne i Hercegovine u uniju, znači u uniju 3 republike. I on kaže da će te 3 republike imati izvorni suverenitet. To znači da je on poklonio suverenitet Bosne i Hercegovine, državni suverenitet, tim 3 republikama. Dakle, napravio je tu katastrofalnu grešku, pristao je na podjelu. E sad, šta hoću da kažem? Ako je Alija Izetbegović u ime Bosne i Hercegovine pristao na podjelu Bosne i Hercegovine na 3 republike, i on kaže da te 3 republike nemaju sve oblike državnosti, ali da imaju neke oblike državnosti. I onda se on pravda kao eto Bosna i Hercegovina zadržava neke državne funkcije i tako dalje. Dakle, on je pristao sa Karadžićem, sa Bobanom i tako svim tim neprijateljima koji su zagovarali, Miloševićem i Tuđmanom, koji su zagovarali podjelu Bosne i Hercegovine, Alija je pristao na to. Gledajte sad, ako državnik pristane na podjelu, onda je ta podjela omogućena. On je ne pitajući nas, državljane Bosne i Hercegovine, ne pitajući nas za mišljenje, za stav, a naš stav je bio da nikad ne bismo pristali na podjelu Bosne i Hercegovine, mi ne želimo dijeliti našu državu, ona pripada svima nama, svim državljanima Bosne i Hercegovine. Dakle, ako državnik pristane
na podjelu, on omogućava neprijateljima tu podjelu. Dakle, ide neprijateljima na ruku, a to je u stvari smrtni grijeh. Smrtni grijeh je pomagati neprijatelju, ići neprijatelju na ruku, to se zove izdaja ili vele izdaja državnih interesa. Dakle, Alija Izetbegović kao predsjednik SDA stranke je pristao zajedno sa neprijateljima na podjelu Bosne i Hercegovine. Sad ja postavljam pitanje. Sve dok naš narod krivi Amerikance ili Europljane da su nam oni podmetnuli podjelu, treba imati u vidu da je Alija Izetbegović imao sklonost ka podjeli. A odakle podjela kod Alije Izetbegovića dolazi? Pa dolazi iz njegove sklonosti koja je opisana u Islamskoj deklaraciji, zbog koje je osuđen, a njegova sklonost je sljedeća, da muslimani žive u jednom svom muslimanskom svijetu i on je najvjerovatnije kao muslimanski fanatik, mogu tako reći, žrtvovao je državne interese da bi ostvario vjerske interese da muslimani žive u jednoj državi, u jednom društvu, da bi mogli tako sprovoditi islamske zakone, šerijatsko pravo i svoju islamsku vjeru, koja u ovom slučaju mogu sigurno reći da nije bila ispravna to odluka, zato što vjera se može prakticirati u svakom društvu i vjera se može prakticirati u svakoj državi. Prema tome, to je bila potpuno nepotrebna odluka ili želja žrtvovati suverenitet države na uštrb ili za interese propovijedanja vjere koju i onako možeš propovijedati i praktikovati. Niko ti je ne zabranjuje, dakle vjera je zagarantirana svakom čovjeku kao njegovo osobno pravo. Prema tome, sad, zašto to govorim? Pa da bismo mi promijenili političku situaciju, mi moramo jasno osuditi ko je započeo podjelu i ko je pristao na podjelu Bosne i Hercegovine. Ako samo osudimo Miloševića i Tuđmana, ako samo osudimo Karadžića i Bobana, mi u stvari nepošteno radimo. Mi u tu osudu moramo uključiti i Aliju Izetbegovića, to jest njegovu stranku SDA i sve one koji su podržavali Aliju Izetbegovića u toj podjeli, a to je islamska zajednica, to su svi oni ljudi koji dan danas veličaju Aliju Izetbegovića i veličaju ga kao spasitelja Bosne. U stvari on je bio grobar Bosne, kad iskreno to analiziramo, dakle da bi čovjek promijenio svoje stanje, da bi narod promijenio svoje stanje, on mora izvršiti ispravnu analizu i osuditi onu politiku koja ga je dovela u tu tešku, bezizlaznu situaciju. Jer ne možeš ti neiskreno tražiti od internacionalne zajednice, od međunarodne zajednice i Amerike da pomognu u Bosni i Hercegovini, a prikrivati krivca iz Bosne i Hercegovine koji je doprinio tom stanju. Dakle, mi moramo jasno osuditi politiku podjela Alije Izetbegovića, Radovana Karadžića koji je osuđen u Hagu, Miloševića, Tuđmana, osuditi svih njih zajedno, jer je svako od njih na svoj način doprinosio podjeli Bosne i Hercegovine, osuditi takvu politiku, da bismo onda rekli to je bila nepravedna politika prema narodu Bosne i Hercegovine, mi nju osuđujemo i sad kao takvi tražimo promjenu stanja u smislu povratak jedinstvene države, suverene države Bosne i Hercegovine i suspendiranje tih podjela koje su i onako počinjene i na ratnim zločinima, i na genocidu, na protjerivanju stanovništva, na zločinu protiv čovječnosti i rušenju pravnog poretka suverene internacionalno priznate Bosne i Hercegovine. Dakle, moramo krenuti od sebe, osuditi vlastite izdajnike, osuditi njihovu politiku i u tom smislu nedvosmisleno osuditi i Aliju Izetbegovića i sve njegove pristalice koji su ga podržavali i naravno osuđene ratne zločince Radovana Karadžića, Slobodana Miloševića i sve one koji je sud u Hagu imenovao kao
agresore na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, još jednom ponavljam, krenuti od sebe, osuditi Aliju Izetbegovića, a ne veličati njegovo djelo, to jest nedjelo, jer sve dok ti veličaš, sve dok mi veličamo Aliju Izetbegovića i njegovu izdajničku politiku, mi u stvari ne možemo da pokrenemo promjene. Dakle, u interesu našeg bosanskog naroda je da osudimo politiku Alije Izetbegovića kao politiku podjela i naravno zločinačku politiku koju su uveli Milošević i Tuđman i koje je slijedio Karadžić i Boban, SDS, HDZ i naravno u ovom slučaju SDA je pristala na politiku podjela, podržala Aliju Izetbegovića. Prema tome, sve te politike moramo osuditi da bismo rekli da su to bile neprijateljske i antibosanske, antidržavne politike protiv Bosne i Hercegovine, protiv bosanskog naroda i kao takvi tražiti promjenu u smislu da se državno jedinstvo uvede u Ustav i da se bosanski narod kao jedinstveni narod Bosne i Hercegovine upiše u Ustav i da bosanski narod bude taj koji nosi i podržava i utemeljuje jedinstvo Bosne i Hercegovine. Toliko za sada, nastavljamo dalje. Puno pozdrava, nadam se da ćemo shvatiti ovu lekciju i da ćemo nedvosmisleno u svim raspravama i razgovorima svjesno i svojevoljno, između ostalih zločinaca, osuditi i politiku izdaje Alije Izetbegovića i stranke SDA. Toliko, puno pozdrava.